Kubor nagashlam jong unongsan hima. The People's Democratic Front negasi kalapalong ya keje kendu jong kino yalam keseng bat kinong kershan negi zonal committee beper ke jela aga triennial conference kabalalong amaukar community hall hagane keje kendu ajit ikinong git kam batmai haga ba MLA ke sora uba Gavin Melim ula syajit kumu president batmai uba Bantai Dor Lingdo kumu working president uba Emlang Litan kumu working president bat kibay Habai keren bat ginong thok kubor nagaliang u president bat mai ulong ba kathong ba khmat jong aseng kalong ban trei chitom bat ban wan ra e jing job hagane election MLA ka ban wan ulai thu ru ban nagaliang ka seng kan sathawi ki committee ban pen khre na ban ta kane election hagane ka ski bong tan na la ban meeting ban nagaliang sa party o jela jong di Bantai Dor Lingdo na president agni Islam ni madep sotu ba ya shem ne ko ga ran aga sisi aja aga khat jong ni kuna meta agle ibet jangan bangkit ya kan ni for president ko party boy nagaliang ni jong ni ang squad ang batay sai ang ni ba nagaliang ni jong ila pentao ba nakadaw jong simbol kam jong ni hal cepat सरकार को बनी सरकार चला इसके लिए जो सोतो नकालिया में जोंकी पेट्रोल इनकम सरकार और पेट्रोल इनकम जो पार्टी कमरे का काम कर सकते नकालिया में जोंकी का कमेंट से को और जिनिया रायला जो masih ini perlu राय इनके जगह कहीं और yang nakalia में जोंकी ni जो kita mesti barangkali ini jalan layu akan simpedalang lagi di bawah nakalia macam district committee nakalia macam di constitution committee batu di primary committee agaba nakalia macam di ba sim kacer hat kami dan ya kacer men baskan paling banget itu terhilang di namla kio yang punya parti semua oh ya kacer yang nadan katu ini simpen baik yang beda batu di kamp parti dan tiada yang senjata katanya nakaliang jong yang siap lang yang cuma senang manusia tu maka baik dia pada betul kenyai kam jong parti yang kali ni hak di election commission di mas mandi ang ngayo ba ngadal lupa ki aku prateli ki suruh komiti kalian sorong jana batu import komiti agani ni jalan henne ngayo ki balai di wan simata na baro komiti लेकिन आखिर तुझे लेकिन बाहर बाहर इसका तांग शेडम एक कमिटी जन की पत्रिका कम जन की मंत्री कम नहीं सब को बनाने शकना जैसे अगर काम की नहीं जिनका कमाई नहीं का डिस्कशन जंगी डिस्ट्रिक्ट कमिटी जो लकी जन कमिटी sekalian जंगी को पार्टी लिंबा के जे ट्रेलंग ini le kan bana aktivit na parti nang isakman nang mapenkai ke komplek kam khamtam terus dan ada grup lagi ke manifesto dari parti ada keren saya itu bangin ya kun bangin ya menra yang secara kena pun kata di bawah bat akan juga por bangin menra ya ke sport polisi ke tangga komunista pada beban kalian parti kalau ada ban menra ya ke jeung mentoi dan pendagi nomor ketang ada boleh bat wait bentar dapat yo ai kam ajam samla di jong ketarungi iya dengan pos bat ke isu ke banyada bat proses yang jinglong tenrai jungi parti ke yang skema ada kita bat ini ke election kita ke bantuan kongsan yang ini bat wanra yang sensyar kada yang sarkar ke bakut ban ai jinggul kata ke dengan triennial conference apa dari peluang lah Islam karena isu apa yang ya cemat begini keren parti benda ini keren seluruh DKI kemarin peluang begini ketika keren asoban ai play bilang baru khot ya presiden berkemai mengilah elek mutasi Gavin Michael Belengap belum presiden mengilah puskam mengilah jin kemai ketika jalan mutasi ini adres dipras ini sekran lang ini adres nak yang kedua Gavin mengilah jin kemai puskam mutasi presiden pada dia ini tray nak
da bangin penem ya kiseng rulo katai te baro di regional party gidon katai ka tau sei bangin gidon da ta de gidon ke tama sulong magidon la kajong ka nongre gidon la kajong ka party gidon la kajong ka simbol te dai tangita Hagani ke je kendu jong seng arngut ki MLA kata uba Hamletson Doling baru uba Jason Saukme Maulong klaim wan yeshim benta setia. Hoy ni ada hak yang kita mengambil bagi final conference dan yang suku mana kalian jongki Hampson One Town kali final conference dan kalian jongki yang cikin hoy yang suku kata de garai jongki desi garai mereka jikte ke bakam tikana le si yo taki di simen Andai nak kalian jongki parti yang buat penting hoy lor garai jongki kalian jongki ai all the best nak bentar jongki dan andai nak kalian jongki yang tadi yo garai ke pentingkan aku mengatakan ne kadina ki andai bano nak kalian jongki habis kena final conference ni ada ai ke tingkat sakit pengindan dengan final conference kita nak sistem lainnya jadi nak kalian jongki semua wanita dan nak kalian jongki dan Matrai kan dia lai yo kan kali nak apor skapor buat nak kalian ngejongir ngelada kubah kalian parti buat kali iru iki bami apor social media dikata kan ke ba kongsan kumbalong kalian jumpa Kevin ban kali marhamat lagi kan khamba mar kimyo iki syai rekum ke parti ngipi ngimdan kan dulu ke ba ngim bagi tak personal yang reno badai na takadaw ngipi kay ke badon kami ngilawan tip tak syawaki banrai kan gaji ya jingrai kata ke parti jongi gedang im gedang klai bagi national committee kelada perform gila don nomor mundai baro syabalet kita giletang lada gilalet gilarai kaduk dai na takadaw pemerintah kan di jaga berarti ke national committee jongi ke kelanya bagi mereka mang ni kidon lang nagal jongi di bagian buat napo mali bidon ane buat nagal yang jongi badon coklat napo sing lada ka lalong clear la krenshay nagal yang jongi kan sa attract by attention kata taga dai sisa din ray hadu mentang ang iping ipatyo yang garai hadu Kadon kami pi nak yang kiperlok media, baiteri sitom, penihai kibor, nak minta ke jumen toy jumen option sitom ko state, nak minta jumen toy jumen option sitom hati i konstituensi. Jadi apa pikir lima kemana nanti nang bapio ke syak. Kini ketika meeting ke bakongsan tamatasi. Di kiwai meeting im daong kamar kidon ikam kicam. Ya meli ibon kam ada election dia mak. Andai baidai pat kani ke segi pat nak yang parti ke sesong ban makan. Boleh. Nabi umum tak ada.